ILPS के डिमांड तौर महिरो सिंह सिंजमई कैथेल मपाद लंबी थिंजिनख्रे इरांग लाक्शन पुलिस ने टियर गैस सेल क्या कापख्रे यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु लाक्तुना तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की कोटलैंड लेबाक से ख्वाइदगी सांगवा रेलवे टनल के फाउंडेशन स्टोन युंगलगदौरी इंग्लिश सिंह अनि कुनमाथोई फाउबद क्लास नर्सरी दगिन ग्रेजुएट फाउबद तमलिब लाइरिक सिंह मैतै में लोइने तम फंगलगनी MDS na paikat pathabak thorum kaya loisin ngamdre karigino haina pawmi sing hangba wahangi pawkhum MDS na piba ngamkidre amasung maitai singbu schedule track list sanmin raba mari leina bse sang sing Manipuri government na lakliba assembly session da puthok trabade makal maka kya gi khongjang sangsin la kadori मैम खुरुमजरे अदमने यंगबिरे बस इम्पैक्ट न्यूज ने आई ओक्रम सोमेंद्र न हुजे पुंजा से फाबुगे मरोय पाव सिंह मियाम द पिजरी सिंगजमई सुपरमार्केट इनर लाइन परमिट की खोंगजंगदा नुपी अमा यावना महिरोय मरी असोक अपन नंगख्रे इम्फाल मोरे इंटरनेशनल हाईवे थिंगलुरे ngasi nungthil pung 3:15 taba duaida mahiroy kulumdoina Imphal More International Highway gi saruk oidaba Singjamai Bazar da famjinduna thingki Manipur inner line permit system chanahalo khomram ratan da wanted lauthuk liba handu u haiduna CCR Secondary School Ananda Singh Higher Secondary Academy TZ Higher Secondary Johnstone Higher Secondary amadi Liberal College Pioneer Academy Lamlong Higher Secondary School ki mahiroy kulumdo yaduna highway da famjinduna khongjang sing asi sangshin kibani mahiroy sing gi khongjang aduna maram oiraga highway se da chatpa gari sing pumthing thingki tungda Singjamai Police Station gi SDPO amadi OC na luching police team amana mahiroy sing gi khongjang adu handokna na ba amadi lambi da gari mau sagum satna na ba haiki अदुबु खोंजंग संगसिलिबा माहिरोय सिंग अदुना पुलिस की वा ताखिदे तुंगदा सिंगजमई बाजार की अकोइबदा लेरिबा माइरा पाइबी सिंग थोलक्तुना माहिरोय सिंग अदुगी खोंजंग अदुबु सौगतखी सिंगजमई सुपरमार्केट लेबा दुकान पुनमक थोंग लोनकी पुंग अमा हेना लंबी थिंगलुरबा मतुंगदा पुलिस की टीम अदुना लंबी असे थादोकनु मिनिट 10 की मतम पीकी अदुबु माहिरोय सिंग याखिदे तुंगदा पुलिस टीम अदुना लेकागी म्योय सिंग तकथोक हौरकी लोनना पुलिस की थवोंग अदुदा खोंजंग संगसिनबनी थाजब म्योय सिंगना नुंग थाब हौरकी पुलिस ना हंदुन स्मोक बोंग अमदी टियर गैस राउंड क्या कापतुना महिरोय अमदी मियाम तानखाइन न बहोन रखी मुकनाब अदुदा महिरोय मरी असोक पन्नंकी महिरोय अहुमना पुलिस तमना संगसिनदुना मकोय फाबी वाना पुलिस की गाड़ी मथक काखतुना लैकी अमदी पुलिस पर्सनल सिंग अदुना महिरोय सिंग अदु तानखाई की इम्फाल वेस्ट की SDPO ना लुचिंग बा हेम पुलिस टीम अम लाक्तुना इरांग अदु लाक्सिन की बगा लोइना मौ सागुम हाईवे हांगदोक्तुना गाड़ी चलहनकी Oi, phải đi đi. जुलाई थासी की कुंथ्राद यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु लाक्तुना मालोम बमदियार सागदोरिबा इम्फाल रेलवे स्टेशन की फाउंडेशन स्टोन युंगलगन हैरी लोनना यूनियन रेलवे मिनिस्टर ना खोंगसद असदा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट की कोटलैंड लेबाक असगी ख्वाइदगी सांगवा रेलवे टनल ओइगदोरिबा टनल असगी फाउंडेशन स्टोन सु युंगलगन हैरी थासी की कुंथ्राग अयु पुंग मापन मखाई ताबम मतमदे स्पेशल एयरक्राफ्ट अमदा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलगनी अमदी अयु पुंग 13 मखाई ताबम मतमदे इम्फाल रेलवे स्टेशन की फाउंडेशन स्टोन युंगलब मतुंगदा नुंथिल पुंग मरी मखाई ताबम मतमदे कोटलैंड रेलवे टनल असगी फाउंडेशन स्टोन युंगनी हैरी नुमिदा सिगी नमिदांग इम्फाल द लेरबा मतुंग मथंगी नुमित की अयुक्ता अरगतला की दमक इम्फाल थादोकनी हैरी Department of Language Planning and Implementation की Director T.S. Raghamani Singh na English Singh ani kunmathoi fawbada class nursery dagina graduate fawbada tamliba lyric Singh maitai mayek tapumna tamba fanglagani hana fongdokre DIPR da satharakiba lainga ki loisang ki miut Singh pawmi Singh unaba ki thoram manum chana Raghamani na pawmi Singh da wafam asi fongdokibane Raghamani na makha taraduna department na physics chemistry yauna subject tara manga maitai mayek ta handokpa loire hana fongdoki Maitei me ki direction si out of 25 subjects ni course हमने prescribe तो रही सी मनुंगदा subject at least minimum 20 subjects कोई पुथो क्या ना करना जरूर कोई ने पामे जा upgrade तो होने कोई loan की मैं एक सी popularize तो उन्होंने वकलों दा graduate level लोग तंगाई फटना Maitei me तो कोई तमनरे बुलाएंगे हम जो फंगबा apart from that कोई reference book है तारे
सब्जेक्ट टू कंसर्न दोगी सुमाइना सागत पगी पखलोन लाइजे डिक्शनरी बाउदा ट्राइबल लैंग्वेज में पर्टिकुलर लैंग्वेज में सपोजिंग तांगपुल लारे तांगपुल मणिपुरी इंग्लिश हिंदी थम्बया मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी सेम्बा and then backup कोई की vocabulary से कोई comparative vocabulary सेम्बा along with Manipuri कोई tribal language में आंसर कीजो Manipur Development Society MDS na pakalapot thabok thorum kaya ma loisin ba ngamdri ba se kari maram gino haina hang paumi singi wahang gi paukum MDS ki mute singna pi ba ngam khidrei paukum DIPR complex ta ngasi MDS ki makok tom official singna paumi sig una bada Manipur Development Society ki chairman gi fam puri ba Manipur ki chief secretary kariguma thabak ama gi mapalam de sat khibana maram oiduna saruk ya khide loina MDS pu mohut sindun lakibu official singbu lusing lakiba MDS ki administrative officer S Ranjit na phongdo ki bada project kaya ama thintha ba madi matam sana loiba ngamda ba kaya lairi adu government ta polum pidana na ba sanction torpa amount aduna konan na ba kan honari loina na thabak kaya ama loisin ba ngamdri ba se su loisin na ba kan honari ana phongdo ki ngami gai de koi gi ngasagi thengda ba kotha ba si khar thokpui thokani labs oi ba ga dra kare ne koi gi delay in educational works particularly masi khoina as far as possible hana laigriba sanction amount madu da koi yarga stick torga government da yarga burden pi ne badi as far as possible khoina madu kana di hore there are so many projects in the state which are not completed within the stipulated time of course for us also we do accept it, we do agree your comment, but we are trying our level best. Nakal Lamramda fund later but Manipur Handloom Export Development Project as a Mathau Ngamdana Lamakang the Tokibani Hana MDS ki administrative officer S Ranjit na Fongdoki Ngasiki Paumi Singa Unaba the Ranjit na MDS ki Maru Tabak Thorum Sing Thara Duna Handloom production center hang doctor skill upgradation Tauba Lang nursing Mathau Tower Polam Kya Miam the Fangan Ngam Leha Kivagaloina Manipur Handloom Export Development Project as isu MDS ki Maru Tabak Singaman the Amani Hana Fongdoki Unluckily the funny problems the kitang lagi bahitare ahan bagi initial fund si khara sahi amani dang khoi government tagi keno si tawira mutardi matung de di kono self sustain oi mo da taw ne bagi keno si happen koi plan ma taw jarabani ada sagi midway da happen lotion giba but still we are trying to continue it India government without territorial limit have wafam lawthoki ban mit puning sing oina ngasi July 28 asibu integrity protection day haina mingthon duna palan thoram pangthok rei panbaya nation IM amad India government ani marakta sathaki ba Bangkok ceasefire agreement ta puthoki ba wafam da without territorial limit have wafam bu yaning da phongdok to na Manipur miam na khongjang kya sangsim ki bani loina na India government na hauki ba sahi English sing ani sumna amagi July 28 agreement asigi manung chan ba wafam asi lawthoki bani कोई तो जाति मागी प्रूफ सिंजी कन्ननबा मागी पांकन्न मागी प्रूफ की मसक तानन होनकपदा जाति म कन्न होनबदा जाति म सोक थलुम म्याम थोलपसे मसी हम लाइव टीवी नि अदुना मतम खजिदा कोई थोलैबा कोई प्रूफ की ओबा कोई जाति की ओबा मागी ओबा वाखलोन सि मसी अमु हना मसी तोबिगनु हाइब वफम जि मग थमी नतगदी मसी याम मसी जन हें फजदबा वफम म्याम म तुंग कोइना सि लाकनी हाइब वफम जि मांग माकी प्रूफ की ओइना इंजिनियर पसिदा मसी हम लाइव टीवी नि ILP की सुदा हमने हुजु ओइबा म्याम चंगसे इशू सिंग दा मणिपुर लेबा जाति फुर खुदिम यानगदबा अदुम बिल अमा पुथोपिदना अखोई पास तो हनमनी हाइबिसि अखोई थागतली Indian Constitution ki Article 342 Clause 1 ki makada maitai mitai singbu scheduled tribe ki list sanan nabagi matang da mari lena bache sang sing Manipur government na lakle assembly session da puthok ta batara badi makal makha kya ki khongjang sing sangsil lakadauri panbaya hiramasi ki matang na scheduled tribe demand committee na government ki matak ta taksin dun lakhi bani masigi paukhum oina India government talib demand sing asigi matang na marik sum se sang sing amadi wafam asibu recommend tawna Manipur government ta hoki ba English sing ani tarahum do gi me kun ma panda khangalak like ngasi uri pok hawum dewan lekai da leiba scheduled tribe demand committee Manipur gi office ta pangtho ki ba paumi singa unaba mada committee asigi convener mutum suramani na hiramasigi lokotpom thok thabak sing Manipur government July assembly session da puthok ta tarabadi mathang tha August 3 tagi hauna poster campaign signature campaign khuthang chara hen man sing makal makha kya gi khongjang sing sangsil lagani hana fogdoki miyamna taram ware thamma maruoina Manipur da mitai singsi masku schedule list chalan mase handa ki July ki hobi chali ha ki July au manungda state government na recommend to na center da thabi yu aiba aduma ware kom koi lo
Sundra Demand di Manipur na Lagiba Agasti Tam Tarem Masidagi Manipur di Mapam Saba National Highway Nagnaba Natraga Koi Yang na Yang Koi Nagaba Mapam Mamada No Madam New Sambadagi Tadana Kung Tarani Koi Hoba Tarani Kunjangama Kuchanshin Kado JCLPS na segmai de leptana chatharak pasaktak se yaudana Manipur changlap nan local khandok pagi drive ngasi su chathak re mamang da chathak khibakung ngasi su JCLPS ki mute sing amasung segmai gi miyamna awang segmai nongthumum da mafam adum gi mapalum da gi lakpa bus tongduna changlap pasaktak se yaudaba nan local humpu matoi fagat ki nan local humpu matoi gi manung da tara matoi de tongan tongan mai loisang sing da ming chan ba lakpa mai roi sing oiram ba gi thadoki lemori ban nan local yangkhai adu gi manung da angang tara mari amasung nupi ama yauram ki ayuk ta gi hauna JCLPS amasung mafam adu gi miyamna mapalum da gi imphal tam da changlap bus sing siek tauki bus sing adu da yaurpa nan local sing bus ta gi kumtha anduna saktak se yaubra haiba yengki siek tauba du da authority na piba amadi JCLPS na piba aseng masaktak se sing param dabagi damak na local sing adu fagat kibani Makai song miyam ga loina na sek chatharak pasida thengna ibasi labor department na kari taurige kamai taurige harga media da kaida yengiba mayam si ubi da badawna tumin na adum laisan basi yam sengna nungai jade mitop miyan cha sing busu protection tawbung ngamdriba ekoi busu protection tawbung ngamdringai charak sida numit khudingi nong makangdana sangsil laiba ising ichawgum ne hengala ibasi ngasi gi lengak na bill asibu pass tawdabadagi protect tawbung ngamdabani Manipur government na India government na tangai fadana hanadagi leiraba foreigner act tubu yengsan biraga yelhomi singsibu kanbada hena thawai hapiyo Armed Forces Special Power Act lawthu waiduna sahi tara taruk irom chanu Sharmilana chara hen toklaga political gi lamne sanglaga ne hana phongdok kibaki matangda tongan tongan political party singna magi oi mot kya phongdok narakli Impact News nanga se akhana MPCC gi president Tian Hauki ka unarubada mahakna phongdokibada leibak miyamna iron lady haraga su khangnari irom chanu Sharmilana ikhang khangaudana chara hen toklaga ni haina lawrakiba khongthang ase center de leidiba government na Armed Forces Special Power Act ase lamdam asidagi lawthok ningdabagi mawong adudagi lawrakpa oiramba yai Congress Party na lamdam asidagi ek ase punna lawthokpa mak natrabasu segment tareta lawthoktuna ngasi fawbu leiri chara hen toklaga political gi lamda sangduna law making body da yaurage haiba asida Congress Party gi oina di taramna opaga lorena ikai kumnai loinana tungi lambida mai pakpasu oisan waina phongdoki Anuba policy gi makhata electoral politics changagani haina laukthokpada ekoi political circle side gi Congress side gi su welcome to phamthoi maramdi law making political platform da lepayaba law making body da yawiyaba aduda changage haibanina personal choice aduga commitment du ekoi respect tause Manipur People's Party ki oina de Sharmilana lawrukliba firabase amuktanga khanda haning hana party asigi president nomai kapam soba kiren phongdorki ma na phongdoki bada MPP ki oina de irom chanu Sharmila ase India gi ana hazare madi Pakistan gi Malala Yousafzai dagi hena thak wangna thamba mani ma na sangsilakliba khongjangda hawbadagina ngasi fawbata saugatuna lakpaga loinana makha tara andubak saugat kigani adu moina makna politics ta sanglagani haina lawrukliba khongthang asibusu mai pakpa oirasan haina thamlakli Prithvi punamuna khangi Malalagi magi lingjenga irom charu Sharmila gi lingjenga Prithvi punamuna khangnai Nobel Peace Prize phangadi kanana phanggadab noibu irom chanu Sharmila na phanggadab neba Manipuri sing nupi macha warasu ma adumba thakta thami adubu adumba thakdagi koina kogi electoral politics ta yaurkani haibasi koina kitang khandaningi mangonda magi thaksi kitang handarakadраina adubu yaudaba yade hardi MPP na magi ningjaba magi wish khudimak mai pakna bagidamakta kogi irom chanu Sharmila da wish tawjari Amaramda irom chanu Sharmilana lawrukliba firebas democracy chiatna thaju miyoyama oina taramna oi hana hana minister oin ba housing na BJP gi member oidiba okram joy na phongdokre wafam singa si kawa hujrom lekai de leba ozoi gi yumda Impact News ka akana na unaba ma da phongdoki bane ozoi na phongdoki bada pressure group ma oirambadagi masamak political actor ma oina mahakna pamja badu thabak to onthokna fireb lawrak pani hana lawi hana thamlakli ibe mana ai boletani ai du pressure group oirambatu oga aina actor orega thukoli ai bani mai apamadu
democratic way amada apam bani mu ngannawi lambi yamati kane aina lawe ganatantra thajaba miyo yamoina ganatantra gi upai da miyam seba tawni haidno tongkor pukanda aina ganatantra da sin hajaba ni pa moina madugumba miyo madugumba miyo singa tuna tongkor pa democratic step in welcome to Langthawal Assembly Constituency की मनुंग चन्ना 23 कराम पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमिटी की लोक जनशक्ति पार्टी की प्रेसिडेंट ओरम कराम माइपाक ngasiदगी बीजेपी लंगथवाल मंडल यावरक्रे मागना बीजेपी लंगथवाल मंडल यावरकपदा लंगथवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की हाना की एमएलए ओ जोइना माग की कवा हुद्रम लेकायदा लेब युमदा बीजेपी लंगथवाल मंडल की प्रेसिडेंट लाइस्रम ब्रजमोहन अमदी वाइस प्रेसिडेंट निंगथौजम सामू यावना तरामना ओकी Manipur Assembly di Langtawan Kendra Girain di Pung Raba Sigra Gumbani. Langtawan Kendra Girain di Manipur Assembly da Manipur ki politics Sigra Gumbani. Lambi Sema have di Lady Barot Sudagi Sangdurokpa later Lambi Sema du Goe Sahi Mangada Anu Balaitava Lambi Amata Sema Ude. Wajiv di Lady Lambi Mayam Sapayada na Meramoto Andre. MLA si kariguma kanda koi lambi si karai ko ke ga si khangda ba road si karai no adagi fund state fund si karai no khangda ba adugumba lai bakti ba soi bi ju karak me MLA mo pa yaw yaw buni na koi bhabita ta da ngang mi praja da mi samde sing thoi Nakalam from the Oinam Tingle Ward number 17 के मनुंग चैनल लेडबो वाटर सप्लाई स्कीम दगी लंगथवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की खोंगनांग फैदे की मफम सिंगदा इसिंग पीब यारो है ना ओइनाम थिंगल की अकोइबद लैब मियामना थिंगलिबा से तोक्त्रबदे कांचीपु वाटर सप्लाई दगी ओइनाम थिंगल मदे सिंगजमगी मफम क्या द थारी इसिंग असि थिंगजिलगनि हैना ओजोइना फोंदोकी बदा कांचीपु वाटर सप्लाई दगी लाको इसिंग असि ग्राउंड लेवल नेमबना मरम ओइरगा खोंगनांग फैदेक पी की मफम सिंग यौबु ngamdana lakli कांचीपुर की वाटर सप्लाई स्कीम असिना सिंगजमई क्यामगई नौरिया पाखंग लाकोना सिंगम मफम क्यादा इसिंग पीरि बने अदुम ओइनमक ओइनाम थिंगलदा हंदक नौना सारिबु वाटर सप्लाई स्कीम असिदगी खोंगनांग फैदेक पी की मफम सिंग इसिंग पी बाहाइबसि पुन्ना सामिनबा हिंगमिनबगी वाखल नि हाना ओजोइना फोंदोकी लोइना हिरम असिगी मतंगदा PHCD मिनिस्टर द से थादुन खंगन खरबने मसदा मखाताना खोंगनांग फैदेक पी की इसिंग असि की वाफम लोइद्रिंगैदा PHCD नि इसिंग थाब यारोय करिगुम थारबदी जोइना लंगथवाल मियाम को खुसमनदुना पाइपलाइन थिंगजिलगनि हाना फोंदोकी करिगुम्बदा अकोइ सिमाइना कोनांग भैदेकिदा सिंग अकोइ बीबागी मदुगुम्बा अपन मसे मसे बी न कोइ सिंग बिरोय हायरगदि हाबा यारोयना थिंगंगनि कोनांग भैदेकी इसिंग बीबै वाफम असि लोइदिङैदा इसिंग बीबगी थबक तोरगदि कांचीपुरदगी इसिंग मैरोम चलिबा पाइप मयाम जे लंगथवाल की नारोल मयाम न डिस्टर्ब तोरकांदा मदो अकोइ प्रजा ताइनरकनो अदो सरकार नोगी असोइबनी डिपार्टमेंट नोगी असोइबनी वार्निंग तौरी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट के बाबानंदना थमोय सेंबा लेवाके मदि मियाम गी थबक तौब ngamgudaba MLA तरा खक पियु मणिपुर अहोंबा म पुरक हैना फोंदोखरे ngasi चांदेल बीजेपी की मिरेफ ओइगनी थाजरिबा SS ओलिस की युम द बीजेपी चांदेल सिंदर पांगथोकिबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दा वाफम से फोंदोकिबने कॉन्फ्रेंस द बाबानंदना मखा तारदुना बीजेपी ना नेशनलिज्म द युमफम ओइरगा आइखोइ हाइबसिदा थाजदुना लेवाक असदा अहोंबु पुरकनबा संगसिलकली कांग्रेस न पालेब लमदम असददि पालेब लेंगा गसन आइखोइ हाइब नाथाइदुना मसातगी खलकपना मेनलैंड इंडिया ना हंथब मियंग द येंगबने हैना फोंदोकी Imphal Municipal Corporation elected Ward Development Committee member forum na IMC ki Ward Kuntaret Makki Development Committee athu matam da sembina ba corporator sing da appeal tawrakli ngasi report pangthoki pau gi mifam ma da forum asigi general secretary Haurangbam Santosh na Imphal Municipal Corporation ki commissioner na Ward Kuntaret Makta Ward Development Committee semna na June gi tang tara taruk notification thokre adu Ward khara da Development Committee sem karbaso ayam Ward Development Committee sem da leiri ba sin maram oiraga Ward ke agi sakho tarang ge da magla ko scheme ke lem na mang ki da bagi the Laire, Mio Taruna Saga, the Ward Development Committee, Manunda, IMC, Mihut Amayana, Ward Tagi, Karakba Corporator, the member, and Yauraga Committee as the same by Arabanina, Corporator Sing Atu Matanba, Ward, Tamifam Pangtokana Development Committee, Sambitan, Number Corporator Sing da Appeal Torakli. Mahut Department notification nama Haukiba, June Gitang, Tratrukta, Ward Development Committee, Sam Nabagi the Makta. Notification nama Honorable Councillor Singh, amadi Honorable Elected Member Singh da masa masada CM pigre. Hai ba CSC Ward Development Committee Sembiro hai ba gi magi format ni adubu aikoi gi what ta leriba Honorable Councillor Singh na
notice amkhak thopiduna koigi member secretary da koigi meeting conduct tawiraga hariba wat sigi what development committee sembinaba haina koigi forum gi site gi appeal amkhak tawjari था सिगी कुंतरुक्ता इम्फाल की गंभीर सिंह शॉपिंग आर्केट एरिया दा यूनाइटेड पीपल ऑफ कंगलाई पार्क यूपीके के कादर खरा लैरे हाइबा अकंगनब पाव फंगबदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम अमन मफम अदु संगसिंदुना फ्रिस्किंग अमद चेकिंग सथबदा यूपीके के कादर अनि फार हैरी फारब कादर सिंह अदु सोरा मनिंग लेकाइदगी फुंद्रै मयुम वहीदुर रहमान सही कुलुमदोय अपोको पीएस बशीर अहमद अमदी उरुप खुनौदगी संगोम सुंगफम मयुम मुजिबुर रहमान सही कुनिपान अपोक पीएस किरामुद्दीन ने मखोय अनि की मथाता केस अमा सिटी पुलिस स्टेशन दा थांगत करैना पुलिस डिपार्टमेंट की पीआर उन थादरको सेरोल मदा खंगलकली मणिपुर में ताइवान के खुसम नदन वान सेम्बा चामस्तर की हौरगा सीलिंग फावु की पोथोक सिंह मालेम पुंबद मथंग सही की हौरकपद योनगदौरी वा की पोथोक सिंह बु मालेम पुंबदा थादोकन बु खोंथांग असि मणिपुर की देव वंबु एलाइड इंडस्ट्रीज अमसुंग वा की अखनब पोथोक सिंह पुथोक नंदर मेचिन पुथोक लिबा ताइवान की सिनफु इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के खुसम नदुना पाइखलकपने खोंथांग असि मतंग मणिपुर दा निमित निनी की खोंगसत लाखिब सिनफु इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जेकी होंगना मागे कंपनी असे इंग्लिश चांपन यांखई तरुक तगी हौना वागी पोथोक पुथोकनब अफब मखल की मेचिन सिंह पुथोकपद नतना वागी पोथोक सिंह पुथोकतुना लाकली हना इंपैक्ट न्यूज का अखनना उनब मद फोंदोकी सिंगमेरोंग लेब क्लासिक ग्रांडी उनकी बादुदा होंग मखा तारदुना वागी पोथोक सिंह असे एनवायरनमेंट फ्रेंडली ओइबा की मथक्ता यामन थुना हौगटपा नापी मखल अमा ओइबना एनवायरनमेंट अकाइब पीदे हाइनसु फोंदोकी वादगी सेमदुना पोथोकपा टाइल सीलिंग असे सही कुइना चटली लोइनना पोथोक सिंह असे वेस्टर्न कंट्री सिंगदा यामना पामनरकली हाइनसु फोंदोकी मणिपुर की वा सिंह असे क्वालिटी यामना लई सेंदोंग यामना फंगदब पोथोक सिंह असे मणिपुर पुथोकनना होनबद संगदब मेचिनरी सिंह खुदिंगमक कॉर्पोरेशन असे सप्लाई तौगनि हाना होंग मखा ताना फोंदोकी how to corruption higher than the sea level is almost 1,000. So the bamboo, the quality should be good. Here should be more better than Malaysia, than Indonesia, than Vietnam. I cannot say that's on our investment 100%, but maybe some shares. Yes, and then bring the know-how, and then bring the market. So I bring all the buyer. That's when will become here, and then in the future we can straight export from here. This one is need also a lot of the government support, and then also need all the facility. Awang Sakong Development Club ACDC की volunteers in the North AOC की मफम खरदा drive सथबद heroin योन बमदी सीजनब नुपी अहुम फागत की बगलुना मकोद की फागल की हेरोइन पैकेट यांखई मियामांग मई थादुना मांगन ग्रे ड्राइव की मतंग ACDC की प्रेसिडेंट रामथर कैसिंगना नॉर्थ AOC की मफम सिंह असदा ड्रग योन बमदी सीजनब मिय किया लैरिबा असदगी ngaktoknanaba club असना थाम मखाई की ममांग की ड्राइव सथदुना लाकली ngasi फारब मिय अहुम मदु मतुंग अमुक हन तौदुना वखल तामिनरब मतुंग थादोखरे हन सु फोंदोकी पोट से अमुक हन समाई सीनदनबा वार्निंग पी मतुंगदा एखोइना पोट असे मीडिया की ममांगदा अखोइना मई थादोकले हरगा मांगहलनी अमसुंग हाइरिबा यूजर अहुम से अखोइना मोइगोंदा वखन तामिना मतुंगदा करिगुमा अमुक हन थेंगनबा तारदि मोइदा अकनबा चेराक पीबा हाइदुना क्लबना सुमाइना अखोइना वारेप लौरे हरगा मोकै वखन तामिना मतुंगदा मोइबु थादोखरे मरि लेनबा क्लब अमसुंग मणिपुरदा लेरिबा सौसांगसिंग मयामसिना लीडर्स मयामसिना कोऑपरेशन पीबिदुना हाइरिबा मोलबा बिओसी से सेंदोकनबा मतिंग पीबियु Horticulture Department पाइखले थबक थोरम सिंह खंगननबा RTI थारबु मियो यमदा आइन थिंखर लालाउ लुप माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरना युमफम यावदब मराल क्या सिरक लेना RTI एक्टिविस्ट असना पेंदब फोंदोरकली RTI एक्टिविस्ट असि ममिंग गेंद्रमम किरण सही निफुमरी इम्फाल वेस्ट की मनुंग चनबा हवु मरक्तगिनी हौजिकना हियांग थांग लेबनी हैरी हिरम असि मतंग नंगसि नुंगतिल मणिपुर प्रेस क्लब त पाउमी सिंग उनबदा मियो असना फोंदोकिबदा हौकिबा सही अहु मरी की ममांग द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट असना पाइखले थबक थोरम सिंह खंगनन RTI थाखी पामलिबु पाखुमतिक साना पिरक्तबना RTI की वांग से लौथोकसकी अदुबु माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरना मियोयसना RTI थादुन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सेल लौथोकरेन मराल सीब चेरोल अमा ngasi pause sing the फोंगलकले माओइस्टना इंगोंदा थमिबा चार्जेस सिंगसे ngasi की खबर यावरो इसिंगसे आइगा मरियमता लेनदे हाइबदी मसी लेरगदी आइगोंदा मोइना लौगिबा पैसा सिंको अमदी पीखिबो ऑफिशियल सिंगदुगी ममिंग मथा यावना आई लौगे अमाउंट दम फोंदोपिरो आइगोंदा चैनबा लेरोय अदुगा मदु ओना हेना पामजै अदुगा तसेंगना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ 6 ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ 2016 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯑꯥꯒꯁต์ 8ꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 3ꯇ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 23ꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯋꯦꯠꯇ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯆꯨꯡ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯥꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯅꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ 1 lakh second position 40,000 third position 20,000 fourth position 10,000 fifth position 5,000 Tata Shakti J6 set sizinabhiyu. Government na piba guideline gi matung inna chap chana quality control torba Tata Shakti gi product ni. Tata Shakti gi product sing set asigi district khudimak gi retail outlet sing da fangbigani. Tata Shakti. ब्रेक की मतुंगा मयाम बमुन तराम नौकचरी लोनना बुलेटिन से मखाता पाउसिंग मियाम पिजरी मफिथेल दामना सोलब उरखुल डिस्ट्रिक्ट की सदोंग विलेज अमदी लमलाई खुनु की खुंजा सिंगी पिथोकम थोक कंपेंसेशन सही असगे सेप्टेम्बर था फाबु मनुंग पिथोकत्रबदे मणिपुर लेंगांगना दाम असिबु संगानन थौरांग तौरी थबक थौरम खुदिमक थिंगजिलगन हाना मफिथेल दाम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड विलेजेस कमिटी ना सेक्शन 1 थमलकली हिरम असिगी मतंगदा ngasi nungtil manipur press club da pawmi singa unaba mada committee sige president m ngaran mina phongdoki bada miyam da mai pigani khunja sing thabak pigani haiduna mafithel dam sa kibane adu dam asin maram oiraga sadong amadi lamlai khunau gi khunja lising mangarom ising thumjun kibadagi ngasi fawwa laifam laitabagi awawa bayoknari dam asina solaba khunja singi pithokpam thokpa lanthumgi compensation matik sana pidri standing property ko hai ram yang wa khundi community hall youth club ki hall aduga church ki conference hall church ki quarter myam se loin koi ase paisa am phau pidri aduga forest ki paisa se hoji phau ngsi phau pidri ekoi evaluation tausi hai ekoi khangde mokhoi ngata kusira si tawraga paisa se macha oida deposit tawre adudi ekoi lawru hen ekoi na government yam hai kre ta bidre government ekoi 2016 की September मनों सिदा मसे कोई ना डिमांड तौरी म्याम से पिथोक तरदी दाम से कमीशन तौबी की नोसिनी Yaripog Government Aided High School campus the power substation sanar bahonari bethau ngasibo yaning de phongdokton mahiru singe wakat mipam amade rally pangthokre JSC against the construction of power substation at Yaripog Aided High School and Yaripog Government High School na sinduna ngasi kaisampat laimajam lekai community hall school kunamadi college mari mahiru singna education free campus oil loaduna wakan mifam sataki mifam asigi saruk amoina JSC amadi mahiru singi na kaisampat junction pawa khong na rally am satki rally aduna kaisampat junction jorko da Manipur police ki personnel singna thinki loinana JSC amadi mahiru singi mioi mangana sab mute ama chief minister the memorandum pisin basang mada yanaki ngasigi wakan mifam da saruk yakiba JSC asigi convener khetrumi mitona school sing asi campus da Wankingham assembly constituency ki MLA ke Mega Chandrana police personnel sing season aduna nampu safu da power station san bahona rivase laibak TV ne phongdoki hauda lairiba minister amadi education minister hariba tan mayam sina ngasi botabi me mota ekoi hen kaisam Mega Chandra MLA sina nampu da hojik si sabi aba sagalle parjan nga musutabi dire masi hantok piu Aided High School amachung government high school ani gi karakda power substation chana ba si tawbi ke no haidna mangonda memorandum ke asupire सर्व शिक्षा अभियान अमदी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मखादा मणिपुर लेंगांगना ग्रेजुएट ओजा लिसिंग अहुम चमापन हेनबगी पोस्ट लौगिद्रुबा सिगी मनुंगदा टी पास तौरबा सिंगबु मैतै मे की ओजा ओइना लौर सरुक याहल्लगन हाना एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के.एस. रतन कुमार थाजब पिरक रहरी थाजब सिंगरांग मिलाल की थौमी सिंगा एजुकेशन मिनिस्टर गा उनबद पिरक की बनि हारी हिरम सिग मरि लेना नंगसे नुंगतिल मैतै इरोल इयक लोइना सिल अपुन बलुफ मिलाल की मयाइ लोइसिंग द पाउमी सिंगा उनब मदल लुप सिगी लुचिंग पुरेल मोइरांग थेम नाउखम बना फोंगदो की बदा लमदम असिगी मयक ओइरब मैतै मेकु साउखटनरब मिलालना होटनबदगी स्कूल सिलेबस ता याउदना ममांग सहिदगी हौदुना मैट्रिक एग्जामिनेशन दा मैतै मेकना थानखरबनि हारी
ꯑꯇꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯎꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯊꯤꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯗꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯇꯦꯠ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯍꯜꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯥꯎꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯠꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ nga tangwa hengalakpani hana Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD gi Director Dinabandu Sahuna Fish Hatchery and Seed Production Technology Training Program hongdokpu gi thorom amada phongdokre ma na makha taraduna India gi awanumpuk state singda thumi sendam isingda leiba nga makal chahum yankai leiba gi manungda nga makal chahum di lamdam asida fangli nga bu pamna sana ba lamdam ama oibana anoba kanun kya sizinaduna nga marang kaina puthokpa tangai fade hana su phongdokki. And the more you go for the value addition, you will find that your income level will go up substantially. But that will be only possible when you produce enough quantity of, and to produce enough quantity of fish, you need enough amount of seed materials. We should use our research background and technical background, invite the experts to have such type of hands-on training. It's not a lecture series or anything. All of you, those who are present here, should take a hands-on training. That's very, very important. Lagdeb August Tarawndo the Manipuri State Legal Services Authority na sinduna Udupok Sarap Court Complex ta Bank Marilena ba Section 138 NI Act Recovery Suits etc. and other cases ki matang da National Lok Adalat pangthok lagani hana Manipuri State Legal Services Authority na thadro pasti rola mana kangalakli hairum numid asimak da District Legal Services Authority sing na su District singi District Court Complex ta National Lok Adalat pangthok lagani hana sirola sina makha tarakli Mayang Infal Assembly Constituency ki wana hanta ki nafsa gi makha da yen ga da sing asi card basis da natana household based chista wana yelaga ni hana yana kre wafam asing asi beneficiary subcommittee Mayang Infal na sinduna khuman mini stadium Mayang Infal contract ta pangthok ke public mifam amada wadet na kibani resolution da makha ta kibada Assembly Constituency asida nafsagi card yen loidiru fabu hariba mawng asida seng yen kigani masida imung amada miyoi mari dagi tarabadi miyoi amam seng keji manga loina na miyoi mari dagi helagana imung amada seng keji kun yen thokna na ba warep laki akoi me pal kendri oina chakum leiba april lagi change huje akoi lothok tana lei atai kendra ka launari ba khongnari ba masi chainari ba ngangnari ba mayam se masi karam mongda koi yamna open hoina transparent hoina koi khanarga masi yamna koi phajaba mong amada koi public te yon sige aduga miyam da khangna tanarga laiba chain machine siga masi da kai pai riba card machine siga masi da keep kyam legi masi ki konna da masi na karam aina tongni an bo oi bisina karino masi ga koi punna warek na ba ma koi tahuje na ngasi mi pam se kaujari bane National Food Security Eki Makhada Miyam the Fangalib Sengi Mamalasi Matang Sahi Mars Kuntramatoi Fabudi Hausi Sat Liba Mamalasi the Adamak Satkigani Hari Impact News na Fangu Paugi Matung in English and Taratari Mars Matunda Sengi Mamalasi Hengalapanatraga Hantarakpasi India government and Lepakatavan Hari Egasigi Makhada agents in Miyam Gising Fangan Bakudung Pangan mata kudong san na bagi damag paikhalak patawrangi makha tarakpo ay ngasi Sandil District ki na palel da leiba FCS godown da sing sin ba haukre CFNPD Minister KSIS Bire na masung Health Minister D Korong Thangani na palel da satuna hakting na yengsin kre District singi sing Sangai Pro leiba FCS godown da sing lamba du ki mahutta Sangai Pro FCS godown da thangna na leiba FCI godown da district ta na sing na ba government na thawrang tauri ngasi dagi na hapta amagi manungda napet pali amadi porom pata leiba FCS ki godown da sing sin ba so hawraga ni ana pawasin hairi Motor Vehicles Act 1988 ke Section 129 ki matung ina two-wheeler gari thawba matamda helmet upinna na ba amadi two-wheeler gari yoli bising na su helmet ama gari leiba miyoi sing aduda pifam tho yana Transport Department ki Commissioner thadro pa sero la man hairi loina na mass drive satharak pa matamda helmet uptana gari thawrum thengnar badi under Section 177/184 ki matung ina penalty fangani hana sero la sin makha tari
Association of Commerce Alumni ACA Department of Commerce Manipur University nasinna pangthokiba taratare suba state level accountancy competition 2016 amadi class 12 ta commerce stream da amadi BCom MCom exam da makok tarakraba singda manamatum yenthokpa ki thorum amaga loinana taratare suba anniversary ki thorum ngasi Manipur University ki Department of Commerce ki conference holda pangthokre thorom ki saruk amoina makok matang takraba mahiroi singda manamatum yenthokki loinana thorom aduda Professor GP Prasad na phongdokhibada commerce subject lo mahiroi sing sada 90 di state asigi manungda madi mapan lamda thabak phangkre Manipur University da commerce ki seat ase akaknabu masing oibana lairibi college sing na mathau taba requirement sing surabadi post graduate course hangnan ba khanari. Very big building. It is almost completed. It is almost ready. It will be inaugurated on 8th of August. New idea, new vision will come up, and you can open some short-term courses. Those who have completed MCom, BCom, they have some short-term, specialized short-term courses so that they may get job directly. So please do have, after having that building, please have some 3 months, 6 months or diploma certificate courses which are very relevant in the present scenario. So please take up that, then that will give employment to many of our products. National Research Center NRC Manipurna Din of Students Welfare Manipur University Kusamladuna Manipur University ki Centenary Hall da Protection of Indigenous Peoples of Manipur haiba hiram da numit mangani gi oi public dialogue ngasiga thana numit marini sankre ngasiga thorma da Professor KSS Bimolana moderator oikibaga loina speaker oina Dr. RK Ranjan Langthawal Assembly Constituency ki MLA Karam Syam Dr. Gai Khamsin Riamai Advocate S Prem Zitna Singh Kayana Saruk Yakibaga loina Manipur da lady CSO madi Mahiru Singh Saruk Yaki Thorama da Dr. Gai Khamsin Riamai Fongdoki bada rule of law haibase laibak amanatraga society amada laigadabane kanaguma miyoi ani natraga kangdup ani gi marakta yanaba lairaba matungda aina si lay yanadaba lairagadi ain laite amaga amaga gi marakta nungsinaba lairabadi ain laitraba suai masida aikoi na amaga matau karamna nungsinaba purakani haibasi khanaba matam oire hana fongdoki wakhan bu phalatraba mi se koi se nang bu khakta ai bu khakta haibina teko human being certain weaknesses to labor. Thaza bangam da bane. Forget about this group, this section of group who fell level level to. Isin ina ko min na bamrakta. Ai gi ina wa ai thaza sungam amra. Wakhan pharak ta gadi. Ina na so thaza sungam amra. Kaya mo haira ka so kaya mo apa advice pi so. Nung siba lai trama thaza ba lai trama. Ado da sikna ngai maram dai. Community amaga you have forget about it. Ama adu ki issue dadi. Between two individuals, among the brothers, among the sisters, among the family. So I say, naina say, sumbra na khali. India ki khwaidagi sauba paramilitary force CRPF ki humputara tare suba foundation de gi thorom ngase India gi mafam kya da Pakistan pangthok li Manipur gi waina so CRPF group center langjing na sinduna CRPF haudo ki bagi chai humputara tare suba anniversary ki thorom ngase langjing da pangthok re ngase ki thorom da saruk ya ki ba CRPF Manipur Nagaland sector gi IGP K Vijay Kumar CRPF group center gi DIGP Bikram Segal yauna force asigi makok thong official singna laiwa ka sigi damak thawai na pontha oi khraba CRPF personal singi mafamda haikat laikat tamki Manipur State Consumer Disputes Redressal Commission ki hangduna lairakliba President ki fam Meghalaya ki acting Chief Justice or Justice T Nanda Kumar na oiragani Justice Nanda Kumar office join tawbaga numittagi hauna sahi manga chumna President ki fam asi pugani loina panba yabadi thabak tagi potharaba Justice Asok Posam gumna commission asi ki President ki fam dagi potha karba matungda fam asi hangduna lakibani American University of Sovereign Nations USA UVO's Ethics amadi Youth UNESCO Club na sinduna lakadorba August ki tang kunnagi kunmari fawba San Carlos Arizona da pangthokadaba empowerment through peace conference reconnecting with nature in community to transform ourselves and the world part 2 of the 12th Youth Peace Ambassador YPA 12 private training workshop asida saruk yaga da India ge delegate singi coordinator oina siri
Laisangum Birzit Simbu Khalakle, Laisangum Birzit, Mamang the School of Social Entrepreneurs, Amadi Integrated Manipuri Association, Bangladesh ki advisor Oinasu Khalakraba Misakni, Mark Singjamai Oinam Tingalagi, like Hidraba Laisangum Irabot Amadi, Indumatiani ki Machanupani. Mapan Suba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ta Youth Development Organization Sora Wagover Funkibagaluna All Kaksing Sports Association Mai Pakre Ngasi District Sports Association Kaksing Sanabung the Sanakiva Football League asig match ta Uyok Sing ya Club Kaksing Lak Tabadaki Youth Development Organization Sora na Wagover Funky Loren Anisuba match tana All Kaksing Sports Association Sanaroi Artem William Amadi Christopher Nameski Kuntra Humdoi Kuntra Taruka Masung Marifu Matoisu minutes in Panjal Amam Chanduna Kaksing Football Club Panjal Ani the Mighty Piki All Manipur Football Association Gimiang Makada District Sports Association Kaksing Nasinduna Chatarliba First Division Football League as the team Taruk Nasaru Yari Thasi Kunma Panda Makata League match Ani Sanaragani State level Suboto Mukherjee football tournament hayengdagi hauragani hari Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur Senduna Kumalampak leba artificial turf ground main stadium amadi practice ground pangthokadrbi tournament asida Manipur gi district mapan amadi subdivision ani dagi lakwa football team tarama thoina sar yagani haina department asigi joint secretary na thadroko serol amada kangalakli loinana matang asade bulletin ase attention jetringi mangoina headlines amuna thamjari ILP की डिमांड तौरदन माहिरो सिंह संजमय कैथेल मपाद लंबी थिंगजिन क्रे इरांग लाक्सन नब पुलिस टियर गया सेल क्या काफ क्रे यूनियन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु लाक्तुन तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की कोटलैंड लेबाक असि ख्वाइदगी सांगवा रेलवे टनल की फाउंडेशन स्टोन जुंगलगदौरी इंग्लिश सिंह अनि कुनमाथोई फावबदा क्लास नर्सरी देगिना ग्रेजुएट फावबदा तमलिबा लाइरिक सिंह मैते मेक लोइनमक तंबा फंगलगनी AMDS na paikat pathabak thorom kaya loisin ngamdriba gari gino na paumi sin hangba wahangi paukum AMDS na piba ngam kidre amasung maitai singbo settle tribe list sanan rab mari le na basti sang sing Manipur government na lakib assembly session na puthok karbade makhal makha kya gi khongyang sing sanction la kadori